Itum social media long kuson si bache thang po la ison alam the. Aprang si kahin o kamplem non anpar famous po alam the bang nang fit nang kadon po. Ate kang hupen ke wana tang kata ingi che babu prupen ke long atang kata abilu ke putak thang. So today pini tum kelang dam nang ji lake langle puta jog del ate famous topic ke. Jong si langle prute e pap si ke do thuji. Lasi pini itum Dr. Kiara album si kelang dam nang ji. Athenon ke Dr. Zurkali actress taman tanglo. Nela bangso video long lapulo. She is multi-talented like Johnny. Kali Johnny. Yes, Papa. So, hey everyone. Welcome back to the most entertaining show on internet. Pini tum kelang damji lake lapusono mune depan alang introduction ke akenang sodamat siavel. Alang mithang mat si abatai lo introduction ke cipi internet along. Yes, itum coaching honai Dr. Kiara Timungpi. Kupulogi pupo. Doctor, actress, reelers. Koson. A video men title long bang kata pi ase ang tong. Lapen mo a video lulu chong lu putang te ase ang tong. La sila bang so album a actress amarne multi talent chota kali. Aluna machi tame multi name. Thumbnail lang tha jong sila bang so thumbnail le print out det putang te men thuda chu board pon I hai bang ave bon. La sila bang so album long actor ko malo. Chini ne director ko malo. Chini ne singer ko malo. Chini ne kasini ke pilon te Dr. Kiara. Just kidding guys. Jong sila bang so video ke lang usumar na do putang te a make dip and not. Athe nang tum akaya ke mangke nang mangman et po. Dr. Kiara la ke non social media long newcomers content creators tumpan isi motivation la pen inspiration la. Jong hile bang ton risita sa ke claim sing tonang ni. Oh, arnam ne phanang dia deno ne labang so video lang del. Sita a video ke kelang nu kali. Ne than po labang so video long pia po si Dr. Pipan ke wan. That reason is very simple. Labang so channel akimilang lapen ladak muluk nang uji. I mean subscriber. Kiara, the most searched lady in Karbi Anglong. La sopot alika chu endun si nam dedlo. Dr. Puoi fit sita. An kelake apurida tipo akai bong talok lilo. Last itu marjulong bang sar palam the thero ke sarawe munir aning sarlo pupe. Ake sara chai nong si bap kang du ke chowe puke. Choklo Rajnikanta sar ul. Sita Rajni ke apu arul siklem bomlo. Dr. Pipele paching barote apu arul sot kali apu arul ang sika deng donang ji. Sita kali aktor si manlong nang ji. Ni sing Anglong pen kang hon do nang pan. Ni sing Anglong pen kang hon do nang pan. Labang so aktor pumukunat ni interview long. Lapon arta ke kom actress me nang kubuson si lamardan kase parjan dead lo. Nangli tumta sugar daddy pamen ke arjulong po bo. Wah, क्या सीन है एक्टर तो मारता था चोमरों से चार एट अनपिन लो एक्सेप्ट लाजे डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड कर दो नील तक कर भी कांग नेगा mang butuh ke aso jing ti sedet lipik pak bon nang sini sing along kang nang pansi do beto aho kang ho nang pan jorai ri nang lam ni jadi we kai ki मजा आ गया भाई मजा आ गया langtha biren sing ka tharta lun pake joy gali sarma pen ki jui rablong ke ni ni ngai rong ho ni ni ning sam ho ti ti chi korta so se ti mi hak sai de nang ka ta priya se yang tong puan karjul langtha jongsi kumban ne ri somare labuson tharoi fruite kapang renga phan bi phaka sole avesita ang hor lupen ke ahura huru nang ke barji do langta
ke kata apen ke yok puason. Laso alun madule toksita thek serla. Worth it ayat. Son kang hon juri nang ne phan ne kang hon na hok sakhi do nang phan. Laso munit amen chi hut pelo aktor ke man kang tung. Sita nona kai usi manlong rong do. Lata arta chom chichar et an huda. Debut album lo matsila pusona sin pulutang te actor bang Emran Hasmi a fan bo. Hai che Samsung Tiso Entertainment lake amethang malu meyam. Amethang amen anta chichini pameme. Comment to ne Samsung lan chot kali Samsung wan sita medola. Are ini weda mun ile ko pese amen ongoret. Latum aluna men le ke ongoret chot kali actor majita me amen dupi. La sila bangso video la pon viral da feed actress a reaction ko son lo. Mani tuki la so video kacing lang ni mata kacing nek thi hian no kacing nek thiam no kilang no video na edit tek thema. Oh my god, ni han le video na sen thu lap te phone pen edit thu lang me thu o lang o kilang no thi lot pon ni o ka lang lo kacing nek thi lo ni me thang ta. Inchama ting le a video ta he. Bang Bollywood actor actress tum ke yong sa film che thang piglo putang te aning si karong party si ke pi kilun ke kan sita kali Dr. Kiara 11 parallel bo aning si ki thi thu ya To Miss Kiara han pilo ma tho kilang ken wow aljewe nama chikimi uji tin kok ma gunda di tin kok ma kiruni area ini ani lang chini ni bang avelo gunda kacetin kok oke chini wa Miss Kiara kiruni bil tin nang chatang klong bang no chini lo go kalang nang phanang ka pheri si behari tum ta kat phlung lu pumayong te ये पैसा इसे तोड़ो मरोड़ो गंदा करो मैला करो फिर भी ये चलता है क्योंकि ये पैसा है That's the power of money. ये है डॉक्टर कियारा इसको बेइज्जती करो बदनाम करो गाली दो फिर भी ये रुकता नहीं क्योंकि ये डॉक्टर कियारा है इतुम Karbi Anglong indut a roster do am hang ke cepak lang kli ta kali ke cepak lang thu dak ta kali guys atung nang tung kai rat mu via video share ke bang ge jel khap la mi la pen live ta pi pen ni la pen bi na to video gelang pa youtube kalau tu cara tu mungkin ngau lagi cuma doktor lam tu doktor bang ini putum artati antara Jong sinang nam hang cepak lang ji phon lap ana ka phere putang te rose dunde denang po. So that's all for today. I hope you guys enjoy it.